Ali radiš u kompaniji nekoj? Korporacija. To mi reci, korpolik. Ti sta emocija, k***c, ništa, jel? Samo posao, brate. Pokušavaju to dobio mene. Znam, sve znam, ne daj se, daj otkaz. Daj otkaz. Brate, i senata, jel? Dobro, ne diraj sad. Jebaću i mater! Kako izlazi frustracija. Imam drugara, Deki, zovemo ga Deki korporacija. Ne znam da ću se prepoznati, ali Deki, on nema svoj život. Ne znaš, on radi u toj kompaniji, njemu je kompanija sve dobro, ću ti... Hipotetički ja kao pitam. Pričaš ti sa reklamama, jel? Lenor, ja isto to koristim. Da li vidite krv kad perete zube? Da! Dojtak što isto ja, tu